Muri Senegal, Osman Sonko na Bassirou Faye bombi bari bafunze baraye barekuwe iminsi 10 gusa mbere y'amatora. Sonko utavuga rumwe n'ubutegetsi yaziraga gusebya umuminisitiri waho mu gihe Faye we yanenze ubutegetsi. Uyu munsi ku wa gatanu umuvugizi wa polisi yo muri Somalia yavuze ko abantu bateye hoteli bakica batatu 27 bagakomereka mu murwa mukuru Mogadishu. Abigambye iki gitero bafitanye isano n'umutwe wa Al-Qaeda. Muri Zimbabwe, umugabo witwa Ishmael Wiyita Umuhanuzi ufite idini ry'icyaduka arashinjwa icyaha cyo kuba yari afite abana barenga 250 harimo n'impinja zirindwi. Muri Niger, abahigi b'inyamaswa zo mu gasozi barinubira inyeshyamba z'Abisilamu mu karere ka Sahel. Aba bavuga ko babujijwe kurenga imbago bashoboraga kubonamo umuhigo. N'amakimbirane amaze igihe kandi abangamiye abaturage. Muri Nigeria ho ibihumbi by'abaturage bo mu gace ka Jakende ko mu murwa mukuru Lagos ejo kuwa kane biriwe barebera ibimashini bibasenyera, aho leta yavuze ko igiye gushyira ibikorwa remezo birimo umuhanda munini.